Maabig, yaagawad si katayo namin, pinablimiran kakaaro, agagi, tananat, atateng. Nadayaw sa Diyos, at sayan pangkanawnawa, ya makapanaral tayo na ang kablin salita to. At sayan trimestre, kutkutan tayo na aragdalem, so say kabaliksan, na sa election tayo, ya pauluan, na say libro, na say gawa. Siya si Pastor Rosler Zamora, tan kaiba tayo natan, si Pastor Felipe Mandungat Jr. Pastor, kumusta kayo? Hello, Pastor Roser. Maabig agawid si kayo namin kakaaro, gagimira. At may salamat tan malikita kan sain kabuasan, ya kay batakanatan, ya aralin tayo, so sayan importanteng libro na say gawa. Pastor, sayan trimestre, nakaiba tayo ray agaging tayo, ya taga Pangasinan, ray Pangasinense. Kanya normal kulan natan, nayarin wala kayo abroad, nayarin wala kayo abungyo, o nayarin wala kayo kapilya, at atang tanagagimira, malikot kami, ya makapanlingkurad si kayo, tapi andyan tayo, bilayon tayo lalamot, so say salita tayo, numaminsan, Pastor, nalilingwanan tayo. Talagang Santa Teresa't lang nababalang. O, Pastor, kanyan sirin, may salamat tayo, tandayawan tayo, Diyos sa katawan, at sayan pan kanaunawan manaral. Pastor, say panaaralan tayo, sayan trimestre, at ni paakarad say libro na say gawa. Gawa. On. So, at English, say kwanto Acts of the Apostles. Pero wala sa kaya otorya ang ibaga say kwanto. Say gawa, nunang tayo at amayamay, susaramay mirakulo, ya ginawa na say masantong spirito. Kaya sarag tumat ko na yatawagan niya Acts of the Holy Spirit o gawgawa na say masantong spirito. Pastor, anto susay nanunang yo, at say libro ya gawa, akit napag tayo yan panaralan. Anto susay may istorya na nanunang tayo, no intiro tayo nangnangan susayan libro, Pastor. Okay, marka pagagi. Kakaaro, ya aralan tayo, so sayan gawa. Pero antis tayon, unaralum ni, antis tayon, tuloy, at sari aralan tayo. Mampikasi Tansika tayo, tayo, so Pastor. untuk yamagano, at say pikakasi. Mampikasi tayo, gagi. Sang katagin min Diyos, maarumin Ama, dayon mi, sumasantun nga ranyo, sayan kabuasan. Lapod tuwa-tuwa, agay lay maungyod balang sakit si kami. Unaan at say bilay, tan kasil na laman, ya iteryod si kami. Ipikasi mi sirin, tan karuun mi Ama, yakumon at si kayo sumiwalad si kami, sayan panaral mi, na say libro na gawa. Si kayo kumon, suman Lucas, na say puso tan lunot mi, tapi yung tan wala natalosan mi, so sarayan bangat la, yalabayon na amtaan mi. Idalan nyo kami sirin, O Diyos, saya sukurumid garan ng Jesus. Amen. Amen. Pastor, nunang tayo yung libro ya gawa, aya so awalaan na 28 ya 28 kapitulo. On. At nunang tayo aya so a divide, apaldo ad talura. Pastor, Walay awa, taluran, division division to. Pastor, may unaan niya division, nunang tayo, anto man, Pastor? Say gawa, unungan sa may imbagang Pastor Ross, kakaarumira, at a divide, o dino, naapag at taluran parte. Say unaan, at nanangnang tayo, manlapod sa may kapitulo 1 hanggang kapitulo 7, nanangnang tayo tan, ya say no panon niya say iglesia na Jerusalem at nigapo. At ang suunaan niya partito, Pastor Ross. So, may iglesia na Jerusalem, niyanak, Pastor, awa? Niyanak. Nilitnag. Tananang tayo mo diyad, ayan, unaan niya, waluran kapitulo, yan, paano niya akatali-tali na pakasagsagang susayan, unaan niya iglesia, Pastor. Okay. Tano paano niya asapit, ya amin irami aliwan doktrina da, piyan si karaso umbu na tunay, o nga may usto, ya doktrina, Pastor, awa, sa nanang timot, no paano niran kimasiltan bimiskag. Bimiskag. On. Lapod sarayan, akaw gawgawa, ya tali-tali da, yan no, maminsan na mga kalni na sa ibilayda. Lapod sa'y panangarotan panaglingkordan sa Diyos sa katawan. Actually, Pastor Ross, si katoy ayan tali-tali so talagang nanduruma. Ang pait, malikot. Si katon talaga so nang pabis kagad si kara. Ya mamaliw ya makter ya lingkor na sa Diyos. Kaya lanti, Pastor, no amaya-maya, Ricado'y bilay, na natali-tali tayo. On. Nayarin, walaan tayo na saray problema, amaya-may agagi kiraso sa may unsasabiya, pagkasagsagang. Ang tayo kumon, nalulumay, Pastor. On. Lapod saraya, sumampakasilad sa'y pananisya tayo. Kaukulan tayo manayay rayat. On, Kaya Pastor. mamaliw tayo maksil. Nung tayo, Pastor, anto may kumadoya division na sayan libro. Say kumadwa ya division na say libro na say gawa, Pastor Ross. Nanangnang tayo, di manad kumawalo. Anggad kumalabindwa ya kapitulo na sayan libro, awa. Yan nanangnang tayo no paano niya timayak, no paano niya pimaway. So saray anak na Diyos, manlapod syudad ni Jerusalem, ya limarad Hudiya, anggad Samaria, tapyan ikalar so ebanghelyo. Atan, Pastor, so maipapatlop ya teksto tayo, sayan si Mabasara, bukayan ti pa'y Biblia tayo,
Gawa o Gawa 8 versikulo 1 versikulo 8. Okay, yad gawa 1, versikulo 8, say kwanto jay, balet mangawat kayo napakapanyari. Noon sabiid si kayo so Espiritu Santo, at si kayo so tasik ed Jerusalem, tan ed amin a Judea, tan Samaria, tan angga ed kasamputan na dalin. Nanyo pastor sa ikwantod tanay, naawa tila ba so pakapanyari noon sabi masanton spirito. On, sa Espiritu yung imbake ng Jesus, awa. Kanyan si rin, pastor nooman, talagan dyan libro na say gawa, say ng trabaho, say masanton Say spirito, masanton spirito. inusar to labat ira, so saramay totoo to. On. Say kumatlong division pastor, na sayan libro na say gawa, at narumuganad say kumalabintalo, hanggang kumadwamplutan walo, ya kapitulo na sayan Biblia, sayan libro. Anto pastor, so say ibabaga na sayan kumatlong division. Okay. No nang tayo, unaan dyan, Jerusalem. Limad Judea, limad Samaria. At sa kwantod sa may tekston binasa tayo, yad kasamputan, ed amin, ed kasamputan na saray dalin sa kwanto. No nang tayo so sayan salitan sa kasamputan na saray dalin, ayara may pasan niya, araw dawi, mas sulinag yan maong, suyok, mawasi ka to. Katon, nanang tayo, namaliw tayong beneficiary sa aya. Talapod sayan imbaga na Biblia, yad suyok, katon akasabiid si katayo, so sayan pabalita. Kaysa kaya di pastor, nanangan tayo so sayan taluran division. May dyan unahan niya division, say kakalaran dalabatid sa man at sara may Hudyo. On. Jad, kumadwan division to, may Hudyo tan hintil, sasalian dan panibaan. On. Pastor, nanangan tayo, may utit ya kapitulo to, agagikira, Pastor Jojo, nanangan tayo mainly aray hintil la so saray kinakalaran na sara may apostol, si Pablo tan si Pedro. Pastor, nanangan tayo so say libro na say gawa, amayamay makabaliksan tan aramay aral yan nanangan tayo Pastor, anturaman so say una-unaan o foremost no ibagadad Ingles, aral ibabawag na sayan libro. Say unaan niya ibabawag na sayan libro, agagi kakaarumira Pastor Ross. Yung nangnangan tayo, at ipanangnang tudya so pakapanyari na Diyos. Tan say madibinon get mato, at say mundo yakulaan tayo natan. Ipanangnang to no supaso Diyos ya dapat ya dayuan tayo, at sikato so makapanyari, tano antura sugat mato. Basan tayo pastor at gawa 17, 24 tan 25. Okay. Nangnangan tayo gagi, jad gawa 17, atulan kinuan Pastor Ross, 24 hanggang 25. At sa kwanto agagi lalamot ay, saray Diyos, say Diyos, anang gawa ed mundo, tan saray amin abangatla yawala ed sikato, bangta sikato so katawan na tawon tandalin. Ag manayam ed saray templos aginawa na saray 5. Tan agmet na panlingkuran na 5 na saray totoo. As nga bilang wala so nakukulanto, anto kaman. Anta sikato adili so mangiter ed amin abilay say linawa tan amin abangatla. So pastor, nanangan tayo manaya so say sentro na say gawa, ipanangnang to so sa may pakapanyari na say Diyos siya katawan. Manangiter na bilay, manangikal mo na bilay, pastor. Okay. Kaya talagan gabay to lawa, pastor. Nanangan tayo, sa libro na say gawa, ipapanangnang to, iistoryahan to, marakap, no paano niya makapanyari so sayan Diyos, unong sayan libro, kailangan tayo matya panlingkuran, lapod sa lanti, si katoy makapan, nanggawa na say tawon, tan say dalin, tan amin niya, kaya diwalid sayan mundo, at kayarian to. Kaya makapanyari, pastor. Sa kumado, pastor, yan, nanangnang tayo tan, unong sa may binasa tayo din manad, gawa 1:8. Nanangnang tayo sa libro na say gawa, no paano niya say mensahe, na sa Diyos siya katawan at universal, pastor, amin, nakalapan. Amin. Intiro, talagan naidan na say pabalita. Anthony, pastor, so say nananang nyo, may sentro na aral na say gawa. Say sakinin nananang tayo, sentro na aral na say gawa, kaarumira, gagimira. At amay, singano, no panon, so inga po na say iglesia, na Kristyanismo, panahon ng Jesus. Nanangnang tayo man, may tatawagan dalantin formative period. Nung baga tayong formative period, ay may igagaputo. Panagporma. May panagporma to. San, no panon gimapos o ebanghelyo, san no panon niya ang turay ginawa na saray totoo na Diyos ng saman, tapyano sa iglesia,
manlapod ugaw, sing anuan di-develop ya si kato mature bilang sa kaya iglesia. On pastor, antayo, nadunutan ko, may istorya to may sa kaya akaaro. Amay ugaw ko, no ugaw ni, nanangnang mo, makapaliklikat, pastor, awa. Oo. No, amay ugawat, nangali aga makasalita, syempre, Oo. no unimis, bali-bali nangnangan, no manilol, pastor, nangnang mo, agi, cute, kung tayo no manilol, awa. No, ibukbuntok ti ni pastor, awa. Paano to kasi no sama na ugawat, 20 years lang, manilol ni. 30 years lang, agni magkaalaga. Agla normal pastor, agla malikat. Malibalin Agla nga, makapalikat naman. puntan tumo pastor sa iglesia manaya. Oo. Nunungan tayo so sa may inanumpisanda, agay la irap, bibin talaga pastor. Pero bimiskag ira, bimuna ira, agagi kira, si karaso nagmaliw ya matakkened pananin siya, kayan sirin si karaso inagamil na Diyos siya katawan, penjad untan sa ebanghelyo at ni kalar tan ni ibawag at interon sang kamunduan. Actually, Pastor Rus, nunungan mo, makapa-inspire may dinadala na sa aray unaan iran mananisya ng Kristo. Amin niya experiences da. No tumbukan mo may in-develop na sa may church tayo. Ya akasabi hanggang panahon tayo natan. At makapa-inspire talaga ya singa no ag tayo nayari ni bananta talagan agay lay dakop no yung pangidala na sa Dios at sika tayo. Tuatan pastor. Natan pastor, andang ningan tayo so sa may unaan niya kapitulo pastor na sa libro na sa gawa. Naningning tayo ditan unaan na may gawa uno-uno. Basan tayo pastor? Gawa uno-uno. Nangan tayo gagi so kulan sa gawa uno-uno. Sa kwento jay sa in mo na atungtong ginawak o Teofilo. Ni paakarad amin yain gapo ng Jesus a ginawa tan imbangat. Pastor, nanonood tayo sa may unaan niya bersikulo at sa unaan niya kapitulo, ibabagatudtan, ya sa libro ya gawat isusulat para kindi Teofilo. Amay salitan Teofilo, pastor, nunungan tayo amay Teo, kanto, amay Teos, sa igabay ito ibagaman na Diyos, sa katawan. Amay Philo or Filiar or Philo, sa igabay ito ibagaman Aro. Kaya saray man ng Aro, Diyos. Ay libro na sa igawa at atang tanagami, mira, at iter na sa Diyos, insulat ng si Pablo, para saray amin niya mga arod sa Diyos sa katawan, kaya nanang tayo, no paano niya sa iglesia tayo natin at nagmaliw, ya bendisyon at amin. Pastor, Anthony Susay nanang yun, nanang tayo sa unaan. Amay chapter 1, versikulo 4 hanggang 8, pastor, anto sa ibabawag na sa libro na sa gawa. Okay, so tungtungan tayo natin, may unaan niya chapter, habit lang may no so pay pangi-addressan na Dios. So saya no, sa may Teofilos natan say 4 hanggang 8 so nanang tayo matitan nagagi kakaarumira. So may sipan na Dios, ya ibaki to sumasanton espiritu, ya sikato sumangiwanwan ed say panahon tayo natan. May panangiwanwan na masanton espiritu. Panangiwanwan na say masanton espiritu. Importantitan, pastor. Tanong na tayo matad 9 hanggang 11, amay in pawil ng Kristo tawan. Ano mo, pastor, di ba? I-imagine ko, agaylay, karakap siguro yan, nangan. I-imagine ko, singa bali-bali siguro yung tangay, si Kristo, akaamputi, siguro, pastor, akaamputi, waman ni may piglat na siya, may impangipasag dad si kato, ang gad salito, pastor, Very fresh ni may resurrection to. Kan, inanarodan maungat, unaatagay, nayari, pastor, ya, may sitintang kaiba to, tinangay da, ang gad, abalangad kaluruman. Okay, sa medya imagine Pastor Rosa. Kan pastor amay akanang siguro si katot. Aman mo't may alaga rin dan Kristo ang gad inatay iraya. Ninunutan na dapat umpawila ko muna pastor. Si ano labay damat ya paano niya no anang nang dan abalang di madadlurum. Labay damat ya nanang niya panangnang di madadlurum lamang yan no si kato sa kabalangan to. Tan gabay dan mas nagdaya nanang yasama na Kriston impasak inatay, imulid bilay, limad tawad, umpawila lamang ka. Unungan sa may promiso to, pastor. Kaya si ginagawa da, Jad, versikulo 12 hanggang 14, limarad sa may second floor, upper room. Wala tatawagan na upper room. Pastor, akin wala upper room, wala jalad, lower or underground room, pastor. Actually, no, tapi natalusan tayo, so sayang to patakliwalad upper room. Kaukulan niya umpawil tayo, no, antoy klase bilay da, di man na Israel ng sama, nawa? Sa structure na saray abong ng sama, nagagi, kakaarumira, at lanang yadwaran floor tan, singa no walay slab tun lanang. Sikarat mostly, nayarin farmer iran amin, yadlagsab, or man aman so panaayaman na saray ayop da.
ali aga manaayam sa tuod man, usually sa may second floor. Katon imbaga to jud text ya, jud upper room, yan no iner di man iran talaga mampipikasi, manaayam. Nan pastor. So, di man pastor upper room, di man ira ng pikasi, tan di man da talagang kinaraw so pagkapanyari na masantong spirito. Tay pastor sa chapters 15 hanggang 21, verses 15 to 21 pastor. Naningning tayo no, paano niya si Judas, si Judas, pantayo antayo may Judas. Antayo pastor, kalugadakin sa kaya jeep aminsan, sa kakarga di man kanto, God knows who does not pay kwanta. Kasi Walay negative connotation to may ngarim. Judas, kwanta pastor Kaya no nagnagan tayo, si Judas lapud, di ba pastor, nambikkel mo lante in Luberto, in Singartos sa may buklo to, di man nagkiyo, ang gano si kwanan masantong sulat pastor, si Mrs. White, kwanto niingan, pinatuboy Diyos so sa may dalan, piyat aga natuloy talaga, pero talagang gabay tayo mambikkel. At ang inatay, kailangan niya salatan. Okay. Kaya sa insalat na pastor, si Matias. So, Matias, itantila na ng last two verses na sayang chapter na may sinalatanda, pinilid na si Matias, yaon salat at kinan Judas. So, atan may chapter 1, pastor, atan may kapitulo 1. Natan, pastor, nanangan tayo, paano niya saray unaan niya mananisya at nanangan da so say prophetic messiahship, kung tayo di English, pastor, amay no paano niya ninangnda si Kristo bilang sa kaya Misaya. Pastor, nayari yung panipaliwawa, no paano da ninangnang sa Old Testament, sa daan na si Pan, so paano tayo pakanangnang daad Kristo bilang sa kaya Misayas? No pawilan tayo sa background to ya. Wala ra kasi edkin Wala ra sa may panoon niya, galay irap, wala ra captivity na say mas makapanyarin nasyonal si Kara. Sa Romano, Sa Romano. Wala, talagang mampapairapan si Kara. No pawilan to tayo sa history, talagang grabe so irap na yagagawa na sa Romano si Kara. Katon agtimat siguro ira na tutel Pastor Ross, ya say aanapundan man ang ilaban o sa may tatawagan tayo Misaya, may insipan niya mangilaban at sa mundo at sa may makapanyari, may tatawagan dan kingly ang Misaya. Yan no iner walay political power to, yan no iner ni Salvatura at saray kairapan niya kulaan dad sa tanya pasan. Ang problema, pastor, tas ay tatalaran ng dalante sa may umanya Misaya, tama nang ilaban. Sa inang problema, sa simmabi, at anak na karpentero. At ang surason, Pastor Rosler, no, akin agda inawat si Jesus. Agda ilaluan, agda aliwan si katon talaga tatalaran nanda. Kasi nanganda sa may mangilaban, pero sa may simmabi, at si katumatso ng pasako, pwede sa ramay managdusaya Romano. Imbes ya, unsabi ko mo, man-create na group to ya against saray Romano. Pero namahali mo siya captive na sa Romano, tanang pasako. Ganyan, pastor, nanangan tayo, ayaso pa kanang nang saman. Pero ayaso say binalo na saramay disipulo, saramay apostol. Ano yan, pastor, nanangan tayo, say tatalaran nanda sa samay misayan mangilaban, pero nung inatay may misayan mangilaban, alumay ira, nakalya amin so saramay, nanangan daya, promiso na sa misayan. Siguro balang may ilalo de. Pero pastor, nanangan tayo, nang imulid bilay si Kristo, dimanda nang niya amay misayan kingdom, ya alaga rin danatan. Abilayan ni Ray Dala, pastor. Kanyan, si mabag ira, may mangikalar. Lapod sa may misaya, ya king, ya alaga rin da, si katuntua manayaman, nang pimawilad tawon, tan aluan sa may kingdom, ya nangangadad sama na panaon, so sa establish to, pastor. Aliwan si kato, sa may simabi, at si katuya aliwan king manaya, aliwan ari, sa may sabiya man ang ilaban. No, ingat, may ari, man sasakripisyo, man irap, tapiano, nilaban to suto. Dahil pastor, walay katungtong ko minsan niya, Bible sa Deo ko, ugaw. Antayo, balik-balik manaral sa rin ugaw. Sa ipan to, pastor, paano niya analo si Kristo di Madcross? Inatay. Sa rin papatay, dapat si Karamay, aliwan bida. Pero tayo, agagikira, ayaw sa sang karakpan. Tapos say kalar, ang gano'n si katoy inatay, inmulid bilay. Kailangan walay dala, walay umpatay. Tapi andyan untan si katayo, so nilaban. Pastor, wala so say mission na sarayan imuuna ya di apostol, pastor. Natan, paano niya nanangnang tayo so sa maitsura to na susayan mission da? Anto so sara may mission da, pastor? Okay, actually, nung nangnang tayo sa libro na Acts, walay apatiran mission, gutma,
na saray disipulo na kin pinipili ira na Dios at sayan libro ya ipapanang ng aaralin tayo natan. Unaan, sa may gift of the Holy Spirit yakwan tayo. Ya may no antos so pakapanyari nagawa ng Holy Spirit at bilay na sa kiyato. Agay la importante ito tan Pastor Rosler ta ang gapoy arum ya nayarian tayo ignaan at sayin panon tayo natan no liwan say masanton espiritu. Katong say unaan at saman niya sa impangiter na say Dios at say sikatayo na say masanton espiritu. Tan pastor, nanang tayo mo, nanangnangdan, naya si saksin talaga. Pastor, aga nangyari man saksi, no agdan talaga inawat, so sa may grasya na sa Diyos sa katawan. Panon mo ni itered si kara, no ang gapod si ka. Panon mo ni bagay malikot, sumalingkor ng Diyos, no alwa ka ya malikot, ya malilingkor. Ibagam niya sa ibilay at mauksoy, na manlingkor tayo Diyos sa katawan, aga mauksoy sa pamilya. Kanyan si rin, pastor, nung tayo sa may misyon da, talaga nanumpisan si kara, pastor, awa. Tansay kong tuntanay, anto sa may plano da, pastor, paano niya ibawag do sa ibanghilyo? Okay. So, nunang tayo, say pangibawag da ebanghelyo, kaukulan niya, tapyano ni bawag sa ebanghelyo, Pastor Ross. Kaukulan niya, ungga po ed sarili niya bilay kan. Awa? Ya, sabi ko tulante, amay mission, amay plan of mission, amay no panon niya iter tayo so ebanghelyo darum, kaukulan niya, manunaan tanad si katayo. Ngayon, pastor, awa, no pawil tayo sa may gawa uno so kwanto, nung pisad Jerusalem. On. Tan limaed Samaria, tan Judea, tan amin niya suyok. Nadalin. Nadalin. Untan maed susay plano, pastor, awa. Manumpisad si katayon dili, jad pamilya tayo. On. Sadong sublay may kaabay tayo abong. Kaabay, si katutan sulabay tayo. Kaya no, kukulkulot mo may kaabay mo abong, aliwa ka ni manayaya apasimbalon talagang mangikarlar na sa ebanghelyo. Sa number 1 ko mo niya makanungneng, ya si Kristyano la pastor, manaya, may kaabay mo. Awa? Kaya rin sa may kaabay mo dabong, pamilya, kaabay dabong, tan sare un sublay niya barangay. Walay relatives. Panarawi pa rin. Sa tawag dan sa mga pastor, ripple effect. Awa? Ripple effect. Amay nung mangitupa kay batuod, jadanom. May singano efekto, may man circle yung kanton. Singa may alon, kanda, Alon, singa unda dalo yun, naman may ripple effect. Tan pastor, sa kwanto may orientation da admission. Sa orientation da pastor admission na kin ularan magibawag, tan mangipaalagi ra iglesia. Actually, jad balon si Pan, Pastor Rosler, di tayo na nang susari, unaan niya anak na Diyos, ari disciples na talagang church planters tira ng saman. Pastor. Laudlad panonon Pablo, gano'y narsulaan to, mangilulatag na sa kapilya, tinagamil na Diyos siya talagang matalunggaring, at sa niya banda. Pastor, nunang tayo, sa Diyos intaryatura, yung makapanlingkor. Kanyan wala may tatawag tayong Pentecostes, Pastor, awa. Basan tayo pa sa ibabaga, na sa Igawa 1.14. No, antong tali-tali yaman, so Pentecostes, siya ibabaga da. Okay, katoy agagi, so ibabaga to, Gawa 1.14. Sa ikwanto, sarayan amin, nan siyansyara, ed sakay, akanunutan, ed pikakasi. Pati saray bibii, tan si Maria, ya ina ng Jesus, tan pati saray agagito. Sa unahan, katoto pastor, panagpikasi. Panagpikasi. Nansyansyara, panagpikasi. Nansyansyara, pastor, ya, sa niiba. Tayo, pastor, nununungan tayo, no, walay crusade, halimbawa, no, walay, sabi lalamot, may, no, July 15 to 28. Walay aarapon tayong krusada. Tayo sa right, totoo, kanda, kailangan mambisita tayo, Bible study tayo, piyan, dakal so say, napaamtaan, tandakal so unsan, ibod sayan na iglesia, wa. Mampikasi tayo, siguro mga 15 minutes o 10 minutes na mampikasi, san lara mangkara lang mangkala. Importante kasi yung Pastor Rosa. Pero ang tayo, Pastor, singakin nung maminsan, mampikasi tayo, piyan, naipre-para tayo sa may kimay. Pero, nalilingwanan tayo, sa trabaho tayo talaga, Pastor, mampikasi. Aman, so saan ka-importante? Saan ka-importante, aman. So, no building ko muna, atan so pundasyon tayo talaga. Kaya yung Pastor, nampikasi ra ng 10 days. Nang kalar ira na sa Kayago, pigaray converted na Pastor. 3,000. 1,000, may amay. 5,000. So, simublay, awa. Lapod nampikasi ra 10 na 10 days days. siya pikakasi man, Pastor Rosler, sa kaya trabaho laba, sa kaya ago laba. Samantalang sige tayo natin, Pastor, mampikasi tayo 3 minutes. Singalon to kurukilad siga tayo. Mangkalar tayo sampluran agaw. Sa resulta, talura o perenta. Taag tayo anang nang yamanaya sa panagpikasi, si katoy numero 1. Ya sa limbeng tayo, tan sa kayo pagkapanyari, piyan magmaliw ya, successful.
diya tayo na lang ng Pastor Roslar, may kaimportansyan sa may may pikakasin ko tayo. May kwamulanti. Samplon agaw ira ng pikas, sa kiagaw laba ira ng kyan. Pero sa resulta to, gilid ako. Lapod say panagkarar, Pastor, at trabaho yan na say Masanto Espiritu. Pastor, say komando, Pastor, at nanangan tayo, nansyan siya di madtemplo, tan si karasusay nan papakasilan. Oh. Nandayo ira Diyos siya katawan. Kanya say kuha na Hebrews 10:25, agyo ko mun lilingwanan so sa may pampupulong yo. No maminsan, Pastor, mambantay tila laingan na aramay religious, tadya tila dabong ta, katulam lamang kung tayo. Or bantayan tila YouTube, iramay nayarin speaker ya sa Badista. Mas nayari nun sa may speaker di ba church. Pero hindi, Pastor. Napapakasil tayo, numan ulat tayo kapilya, manlingkor tayo, ni-iiter tayo Diyos sa may panagdayo, napapakasil tayo, pananisya tayo, Pastor. Actually, Pastor Ross, ag tayo napapansin ta. Walay kakaaro kaya katungtong ko minsan. Say kwanto sakita unla ko no nagami pupulong. Ako tinapot ko na akin. Tas may kapilya warman lad si kami kwanto. Walay church siya man la live. I-open ko la internet ko, di man naklaman ayam. Live stream kwanto. Di man nakot naman dayo umiban sagak. Pero Pastor Ross walay positive psychological effect na sa may pipulong mo eh. Ang gano aliwan agay may speaker no may the fact is sikat ulad man yan man dayo Dios wala epekto tuman ya kiiligwas na sa pananisya. Kasi nga sabi wa bagato jad lesson tayo ay yan pikasira pero ag iraw na alis di madadpasan da talagang mampapakasilan ni pananisya da. Tuatan, Pastor. Sa kamalo, Pastor, nang piperdonaan irao. Importante mo tan Pastor Rosler. Jad 42 hanggang 45 nanangan tayo. Nang pipikasira, nang piperdonaan ira. Lapod sa lanti, say kwanto man ingan, Pastor, no mangitar kay na offering mo at wala na kasalanan sa may agim, itilak mo nita, may perdonaan ka ni. Actually, Pastor Ross, agko na nang nangyak yan eh. Naligwas ko kimi na Diyos. No say iglesia, no say anak to, at walay division lapod kini, agira man piperdonaan, agira man awatay lingon na sakitan sa kaya. Ang gapoy confession niya tatawagan. Importante yata ayaso singano man unified si kara. Si katuya suman manibukil si kara bilang iglesia. Pastor. Tasay Masanto Espiritu agaun sabi no agaman kakasakay sa iglesia. Tan Pastor, antayo ni ginagawa dat si karasunan kukumpisal na say kasalanan da. Si kara Pastor so akiperdonaan tan amirduna. Aliwala ba talaga? Talagang amirduna matiratan akikaruran talaga ninangnang da nilikas day sarili da no inermay kakulangan da. Inexamine da so say bilay da. Kanya doon tan nanangnang da no antura may kulang tapyano diyan tan no mangkalarlara talagan wala so say umpapanek tan umpapalitek ya katuan lapod malinis so sa may konsensya da sa espiritualidad atagtagay ya mangkalar. Actually, Pastor Ross ken atay confession tan atay repentance siya atan agatan nayarin man siya. Tamay confession atan may birbirin mo yan nanlingo ka alingo ka o din lang kasalanan ka. Katon si katuya sumangit tulakad si ka adto na maglinis sa Santong Espiritu. Yung nasinggered sa may agim yung karukoy perdona tapyano umpawil may relasyon at mamaliw ya successful sa Holy Spirit ya manlingkor o mangusarod si katayo. Tuwatan, Pastor. May repentance kwanto at kin nairmanan ka lapod sa mga kasalanan. Kanyan, mambalo ka la. No. Basta, sa last, Pastor, ya ginawa daat sa kwanto, putting away of sin. Impulisay da, so sara may kasalanan niya gagawin da. Tayo, Pastor, jad libro na say gawa, amtis siya, tapian siya nung tansay, Masanto Espiritu talaga makapantrabaho. Tansi katayungat na agamil, ya makapanyari, ya mangibawag na sa Ebanghelyo, kailangan ipulisay tayo namin so sara may kasalanan tayo. Ibanan tayo namin. At atang tanagagi, mira, ang tayo na gamit, na agamil na sa Diyos siya katawan, no wala nin siya so sara may iumbunan tayong kasalanan. Kailangan ipulisay tayo, kaya malinis tayo, yung manlingkurod sa Diyos siya katawan. Pastor, maganda yung oras. Talante, Pastor Ross, pigaran minuto labat na nakaggrad si katayo. Anto, so sara may utit, ya pananalita, ya ni iteryo, ya simbawa, ya narumugon tayo sa libro na sa gawa. Okay, kaarutan agagi. Nanang tayo sa bilay na saray, jad gawa, no paano niya inagamin na Diyos o saray totoo, ya, o sarentod pa nag-ibanghelyo. So, importante sa kaya, Pastor Ross, agagi ka, kaarumira, may tatawagan tayo, dapat, no, sa plano na kilalaban, tapyano ni pasabid amin, kaukulan niya manlapo, unggapo, sa may minsahero na Diyos. Bilbilang siya, agamilinak na Diyos, plano kilalaban. Dapat abay kilalaban, unaan kun natalitali. Tapyan mamaliwak yato atuan bendisyon, sa arum. On, Pastor.
ay election tayo at apoluan na may si kayo sumagmaliw ya saksik kung na sa ito sa katawan. katutan. Diba? So, title to. Then magmaliw tayo ya saksi manayon ng Jesus, kailangan atali-talitin. At tali-tali tayo, Jesus. Kan say masantong espiritu, say mangkawalod si katayo, yan jad untan, at magmaliw ya matuwa, say panagsaksi, ya gawan tayo. Salamat, Pastor. Tamampi kasi tayo, antis tayo ni ikaputusayan panagaran. Maaron Diyos, pisalamatan min tuloy, so ag natukurya panangaro yun. Magayagay puso mi. Yasi kami manaya, at saragyon agamilin, yasi nga sa impanagamin yun, sara may imuuna, ya apostol, ya pinanaralan mi, saya, ya butta. Katawan karuan mi. Yasay masantong spiritu kumun, sumantrabaho at balang sinansakiyon si kami. Pian si kami, sumamaliw ya instrumento, pian nibawag so sa ebanghelyo. Bendisyonan nyo, subalang sinansakay, pian jad untan katawan, si kami, sumakitsing, tan malikat, ya magmaliw, ya lingkori. Saya sukaruan mi at mablin nga raso sa manang ilaban mi. Amen. Amen. Salamat, Pastor Jojo, sa inkiwalayo, ya ang i-share na sa masantong salita na sa Diyos. Salamat man, Pastor Rosler. At sa pangkanaunawa, ya kay Batakanatan. At may salamat kami agagi, at sa presensya yun, natan niya kabuasan. Karon mi, ako muna tuloy yung kami ibaan. At sa yung tumbok niran, pantutungtong tayo, ni paakar sa libro na gawa. Salamat kami tuloy, at si kayo namin, natatanda nagagimira, no wala ro so saray kakaaruyo, ya wadta no dabong, ya nayari nagdani, amta, ya wala lamanaya so say Pangasinan si election, nayari kumun, ya iba gayod si kara, pian amin tayo at nabendisyonan, na sayan gagawaan tayo, ya panag-aral.